Shahrukh Khan hin khu thusim. Shahrukh Khan hi November ni sim ni kum sangkha zaku som gublenga in Delhiya ana piengin hi. Achapan lai sung hin Delhiya ana in Columbus School ana kayin hi. Lekha thim thei ta le sport lama thim ta hi ji in a school wa sort of honor ti ana mu in hi. Achapan laya ko na lunglu le atup chu Bollywood actor hi di ana hi jing in Dilip Kumar, Amitabh Bachchan le Mumtaz hechi holoi hi anangai sangthei leina hi khatve hi ati charpawin amen life ado na vehin aman Bollywood actor hi di hi katup hi ati chun a classmate hoin ananui satowin ati charpaw chun mu sit ta in izo dile hi theina di hobo hi good ding tup ding hi izo lo di khat tup hin Genthei na le lungdon ke patna a chaina chu hin ko sit na be hi ati pe na hi aphat tam zo chu mi film tho lai ho Vietnam an mang pe in master asim lai in actor khat hiding in alekha sim lai chu anada lata na hi hechelai chun apa chu cancer in athitan hiji chun awunu in depression anei lo ta na hi hetia awunu depression anei ji chun awunu chu aumpia avet kolji angai kitan chubanin in sung poimo thille lo holani na cha angai tu tha angai ki din hi ahin khu maban de chu athim thlajingin hi zongle hi chi ho ka la chun Mumbai ya actor ahi theina ding ngai tu in achi jingin hi gi na di mun nei lowa kholai dunga gi kum jong awmin aman hai mil theilo khat chu a camera dei pen Delhiya achi na ding bahara anei lo ji a sang le janga a azu chu hi TV show in sang khat zaku som gile gup kum chun dildariya ahung kilang ma sapenen heche banin hogi le sarkasa ahung pangkit in hi alung tup chu thla so lovin apang in mi tho num lo hole mi pan num lo na role ho ahung pang pe na hi heche lai hin director khatin iti hi zong le agul thlang pa pan mun chun pang thei pun ti aji chun na mel hoi mo pe ese jingi anati pe na hi film pi thinga pan an la masat pen chu dewana kiti hi hiche hin agul thlang pa chu hichet hi zongle role hoi ta ahi na hi hi zongle agul thlang pa di chu boina ji in ahi thei tapun Shahrukh Khan hi sum thlom cha lo a thodin azol ta win ahi le hengi tin anu pi ngalin chibet chu hilowa a film a tho chai ting lew a ticket jong azu ko le le a azu a wa le le dingin akitip sa na lai win hi he zong le thu ha ta in a sei zo siu chu hingi ti in adon but pe in he jun kum sang khat jaku som ko le ni in a release u win hi he cha kun chun ahung lolhing tan min ahin heta in ewat jong he che film a kun chun ahin mutan hi a Bollywood actor ke patna chu he che live film chu anahi tan hi in sung hausa a hi pun he zong le alungel wang awai cha khapun hi atup asangin atong gim hlein akinew sama majingin aji chu lungtup ki chi ta anei ji a hi na hi alungtup lo thlina dingin bol hu phul le bol thasit anei pun tun wang hoi mo be se jia agul thlang pa pan mun hi theilo ding kiti chu nui zat ale zu ta na hi Bollywood actor lamin adei pen le akim khat in pathin bang hela avet chu ahung hi zom pe ta na hi movie se jong som git wal atho do tan ewat amu ho jong chu sei siang ding a hite puin I ma chahilowa konin I ma zo si anei thein Bollywood actor la house pen a hi in chu bep chu hilowin leisit pumpia actor house pen chu koi madang hilowin Shahrukh Khan hi a hi na hi hotu thim na le lungel do theile nun nem na ji jong hin mi ngai sang aloma ma jingin apha chi sa kuna mi adinga ki til khona theile vetjui theiding hin khu tam ta ahin mang min ahin palgal kai ta nahi chaga khat vei akile do ki te ye ti thuchia na ki seiji chu Shahrukh Khan hin ahin sudi in heche bang chun again theina ho zo si ki le do in actor la house pen ahung hi thein a hi achina lampi chun leisi da house pen hi thei hil ding khopin alo hlingin Shahrukh Khan in ipi sayam etile ihin kho wahin thil ahi na ding banga ahi theilo mong hun lai aum ji in
hi zong le ahin ding bang ta hi di hun zong ahung hlung ki ji thawin a hi za chat na le zum na chu ho chu thu ma sat phot angain hi zong le lung thlalowa na chi zom pe le na pal gal kai te ding a hi I bol thei penu chu malam zu na kal sun a niaw khat khat a machal hi hi machal na god jing jing lo le ipi ham khat chu na tu in tin na le kai de hi chi ji chun thasit na lung thla dai na hon na le kai ki lo na diwa chu malam zu na niaw khat khat a kal sun be ding hi hung khuti khatale abui khadem ti ho hin kisuling gim hi in na lung thima kunin paithla in imu dan akichi le imazo si hi theilo ta ta pu na hi kichi ta na mu thil na zut na chun pet koi pu na tin ki bang pa den pu na ti aji chun na mu dan kichi sel hi I piham apoi mo pen na heram tu ni he hi tu phat ta he hi tu hi pina pol pet ham lekha na sim lai ta ham tua chu ipina na to lai ta ham tua na thil ball pen chu apha pen le hoi pen in ball phot in aka le lo saminati abang kum le leisit hin na nung ngat an na dei sen la panglo hil bang khop in ki henatin chi ho pha ting jong chule chun du thu sa mai mai le kinet na thon hi ti na thil ball lai chu nga di go hi nalung don sana nanga adua hi le zan mang banga ki chai pai pai ding ai tan hi chi sang chun ball zom pe in tin asai nahi Shahrukh Khan thusima ku na hin gil na thei tam ta ina win hi chi ho aku na ki til khowa na tha ba pan ila phat ki diu no pumen chu tia chu I bolwa I tup le I deu ki chi ta chi pa chu pet koi lowa I zut ting lew e honong ni kho khat le Lolhin na chu e na lam tu diu I Lolhin te di wa hi